Para Kristen beije, hatongila mo ban im tibri tublay. Kepemut ban im hok akmat kibriu, bat akmat ublay. Sengap ikan ega jinjar basisya, syapang uwe ulong kupa, ubangan da itu bah. Une ulong kupa uyo apang angka kepo, kejimpang kepasyat kay bah. Kalau kejung u kadak kro u, ban lej hospital bat banyo jing sumar. Ucuba puong kam nilai ngan syudi da kadawai kala jam. Hoi, cis ngi ke jam, Henry kajimpang kawan biang. Kumta usya la kasya. Bakalok kejung u kejupan bor, ban lej hospital. Te hakmat jongka jupen ya kata kejing syutom. Bat ya kata kejimpang kebasyir kay. Henry ngong pi habari bari usitom sisya upang sisya. Une ubriu utip syai balada ulej hospital kintip ya kejimpang jung u bat klempep unyo jing sumar. Henry kebasnosi tre ban lej. Hadin nyo snem hagway kasngi ulej tre haying jung u wei u doktor u parlok jung u. Endau la dep tre kumba shi kentai uyo biang keju kata kejimpang kau melaksu pan betai haka kepo. Kumta utau doktoru keli pi pang kata ujubab uong hohai. Pi sengau kumta ujubab biang uong hohai. Bat kumta terter utau doktor keli kumba shipo kerwe teli kejing keli. Bat une ulong kepa ujubab uong hohai. Ya wood sa hospital ngin lej namar kadai kejimpang kebasyir kay bah uang utau doktor parlok jung u. Na kita kisien jong kata kejinjubab jong pi kidai kejimpang kebasyir kay. Ya ngin lej sa hospital. Wood gilej kipoy hospital kile ka check up bat kilap ba utau long pa ulayo ka kansar bat kadai ka 4th stage. Bat umla syuban penkoy. Hadin arsengi uklat no. Ngam tip ngam kwa ban keno yu yo le sedon kiwe kidau ki bam kwa ban leja hospital. Ya kata kejing bam tre jungu ban leja hospital. Ladu henyo snem ben shua. Wat la ka lok jungu ku mangong mene ka penbor yu ka kro yu. Maupat akmat kalok jong usuk le men le kumam don jingpang kumam don jing shitom watla udon shisha ke jingpang bat ke jing shitom ke bejor ba lada ula le check up news nem men shua yo le se namar kidawai kidashin kidai kijing ai jong utrai kijing sumar sukher jong ki doktor. Yo let's say unompoi syadu une uput. Henry ngamtip balay uhap len. Balay umlong sinsiar ne im hok yatu hok. Toh nginam kena bat kentho ne penrem ye u bapli. Henry ngisyu kwa ban ong ye kane. Lada unjin dalaya tu hok len sengap ya kalok lej yo ikajing sumar sa hospital yo lese unom hap an shitom hatu nyos nam kenti parlok beije lengbai ini ijinjai basmusi ngakwa ban ringdur ban pensyai ya ka gospel kebangi pule mendakasngi kasngi palei jong katayo basau ka porlen. Mendakas ngiu jisu ong ya gitu kinong ya lam niam. Ya gitu ki parisi bat ki sadusi. Ba ula tip lut na dong syadong syapang jongki. Hoi utip ya kata lut jongki. Utip bakim don jing ya ublay. Kim long gibriu ki basin siar. Kim ya tu hok. Hakmat gibriu ki pen baki ya ublay. Penban kilen. Kisyu pen arsap. Pi kidon kan ke jimpang ke basyar kay bah.
Henry kim qua ban lệnh doctor, kim qua ban lệnh hospital, kim qua coi na cái tê cái chính bằng trong kia. Ublay ru tip sepang jonga ban trong phi. Utip lut ngidon gijing pang ayu. Ngidon gijing sitom ayu. Ta gadau ukhot uwer yang nga ban pi. Bangin im tip briu tip blay. Bangin om le arsap. Bangin om len. Henry bangin im hok. Ngin im shisur shidur. Kumba im akmat kibriu. Imru akmat ublay. Hatu ngin la mo ban im hok. Kalau ka ba Henry hagan ni porlen. Lakhot yang nga ban pi ban persyang. Nakata daw hatu ngikloy mo ban lech siyaw Jisu. Ban yo iya kata ka jingkoy. En hero yu Jisu Christ. Junom la junom. Amen.